y'isenyuka ry'ikiraro gihuza intara ya Crimea n'Ubu Russia ryatewe n'inkongi yakomotse ku iturika ry'ikamyo yari itwaye amavuta, abategetsi ba Ukraine bagatangaza ko icyo gikorwa ari intangiriro. Ubu Russia bwo bwemeje ko ari igikorwa cy'iterabwoba Ukraine igomba kuryozwa. Ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka wa 2022, igisasu cyaturikiye ku gice kimwe cy'umuhanda cyatumye ikamyo yari ipakiye peteroli ifatwa n'inkongi y'umuriro kirashya kugeza kiridutse. Aka gace ka Crimea komeswe ku Burusiya mu mwaka wa 2014. Uburusiya bukaba bwari busanzwe bukoresha iki kiraro mu kugeza ibikoresho by'intambara muri Ukraine. Iyi Regional Knowledge Entertainment, tukaba tubibutsa gukora subscribe. Muri kumwe na Eric muri studio. Umujyanama wa perezida wa Ukraine Mikhailo Podolyak avuga kuri iryo senyuka yasobanuye ko ari intangiriro, ariko ntiyasobanura uruhare rwa Ukraine. Buri kintu cyose kitemewe n'amategeko kigomba gusenwa, buri kintu cyose cyibwe kigomba kugarurwa muri Ukraine, buri gace kose kafashwe n'Uburusiya bagomba kukavanwamo. Hagati aho, Minisiteri y'Ingabo ya Ukraine yagereranyije iturika ryo kuri icyo kiraro n'irohama ry'ubwato bw'Uburusiya bwitwaga Moskova bwarashwe mu ntangiriro y'iyi ntambara. Umuvugizi w'iyi minisiteri yagize ati, ibimenyetso bibiri bikomeye by'ubuhangange bw'Uburusiya muri Ukraine mu gace ka Crimea birasenyutse. Ni iki kirakurikiraho? Iki kiraro cyari cyarafunguwe na Perezida Putin mu mwaka wa 2018, kikaba cyari nk'ikimenyetso cy'uko Crimea ari igice cy'Uburusiya. Uburusiya bwajyaga bukoresha icyo kiraro mu bwikorezi bw'ibikoresho bya gisirikare, ndetse n'abasirikari bavaga mu Burusiya bajya mu majyepfo ya Ukraine. Kubera iyo mpamvu, abategetsi ba Ukraine bavuze ko wari umuhigo ngo kuko bahize ko bazongera kwigarurira iriya ntara. Igitero kuri Crimea, aho Uburusiya bwari bufite imbaraga, ni ikindi kimenyetso cyo gushegeshwa k'ubutegetsi bwa Putin. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Crimea, Vladimir Konstantinov, yamaganye ubwo bugizi bwa nabi bugambiriwe bw'abanya-Ukraine berekeje ibiganza byabo bisize amaraso ku kiraro cya Crimea. Yongeyeho ko ibyangiritse kuri iki kiraro bigomba guhita bisanwa mu maguru mashya kubera ko bidakomeye cyane. Perezida Putin akimara kubwirwa ibyiraswa ry'icyo kiraro yahise asaba ko hakorwa iperereza nk'uko umuvugizi wa guverinoma Dmitry Peskov yabibwiye ibiro ntangazamakuru Interfax. Icyo kiraro cyari gifite uburebure bwa kilometero 19, cyatwaye miliyari zirenga hafi 2.5 z'amayero. Ari imbere y'akanama gashinzwe umutekano mu Burusiya, Perezida Vladimir Putin kuri itariki ya 10 z'ukwa 10 2022 yagize ati, nta gushidikanya ko hari igikorwa cy'iterabwoba kigamije gusenya ibikorwa remezo by'abaturage b'Abarusiya ku buryo bukomeye. Abagiteguye bakanagishyira mu bikorwa ni abayobozi ba Ukraine. Uburusiya bugomba gutanga igisubizo cyihuse kandi cyihimura kuri kiriya gikorwa cy'iterabwoba. Igisubizo kigomba kuba kingana n'ibyangijwe nacyo. Perezida Putin yahise asaba Minisiteri ya Gisirikare kugaragaza neza ingano y'ibyangijwe n'iturika rya kiriya kiraro cyafasha mu Burusiya kugeza ibikoresho by'urugamba mu majyepfo ya Ukraine binyuze muri Crimea, ubundi hagahita hatangira ibikorwa byo kwihimura kuri kiriya gikorwa we yise icy'iterabwoba. Nyuma y'amasaha make gusa, Uburusiya bwahise butangira gusuka ibisasu bya misile ku murwa mukuru Kiev. Ni nako Uburusiya bwasutse ibisasu bikomeye mu mijyi itandukanye yo muri Ukraine, nko mu mijyi ya Zaporizhzhia, Lviv, Zhytomyr, Khmelnytsk, Vinnytsia, Sani, Kharkiv na Dnipro. Ni ibisasu byangije ibintu byinshi cyane ndetse bihitana ubuzima bw'abantu bataramenyekana umubare mu buryo bunateye ubwoba cyane, aho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yahise atangaza amagambo agira ati, barimo kugerageza kudusenya, barashaka kudusiba ku ikarita y'isi. Abategetsi bakomeye bo mu Burusiya bakomeje kugaragaza ibikorwa bitandukanye Uburusiya bushobora gukorera Ukraine nk'ingaruka zo kubahuka kuritura kiriya kiraro. Nyuma y'uko uwahoze ari perezida w'Uburusiya Dmitry Medvedev yari yatangaje mu kwezi kwa 7 uyu mwaka ko bizaba umunsi w'imperuka ku muntu wese uzagerageza gutera intara ya Crimea, hari undi musirikare ukomeye wagaragaye kuri televiziyo imwe yo mu Burusiya agira ati, igihe cy'ubukonje kiregereje, tugomba kurasa ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma Ukraine ikomeza kubona umuriro w'amashanyarazi. Vice Perezida w'intara ya Duma yo mu Burusiya we yumvikanye agira ati, igisubizo kuri Ukraine nk'ingaruka zo kurasa ku kiraro gihuza Uburusiya na Crimea
kigomba kwihuta vuba bishoboka. Tugomba gusenya ibiraro byose byo muri Ukraine, ahantu hose hava ingufu z'amashanyarazi ndetse n'imihanda ya Ukraine yose ijya muri Polonye. Yongeyeho ati ni ngombwa ko Uburusiya busubiza Ukraine nk'uko yari imeze mu kinyejana cya 18. Mu gihe Amerika yasezeranyije Ukraine ko izakomeza kuyishyigikira yiha intwaro n'amafaranga, kuri ubu abategetsi bakomeye bo ku isi bakomeje kwibaza aho ibikorwa byo kwihimura Uburusiya bwatangije biraza guhagararira. Mwakoze gukurikirana iki kiganiro cyacu, ntimwibagirwe gukora subscribe. Tubifurije ibihe byiza.